Zdravo, moje ime je Danijel i za današnju priliku sam pripremio simulaciju rada, odnosno kucanja avansnih računa, zatvaranje avansnih računa, izdavanje refundacije i konačnog računa. Ispred sebe imamo fiskalni uređaj VP500MX proizvođača Interaster, koji za razliku od svojih prethodnih modela DP150 i DP25 dolazi u nešto robustnijem kućištu sa većim brojem tastera, dosta preglednijim displejom i naravno štampačka jedinica koja stoji sa leve strane. Kao i prethodni modeli, VP500 također posjeduje 3 tipa komunikacije sa serverom poreske uprave, dakle moguće je komunicirati putem Ethernet kabla, odnosno Ethernet veze, putem Wi-Fi-a ili putem GSM mreže. Postupak rada na fiskalnoj kasi VP500MX je identičan kao i kod prethodnih modela DP150 i DP25, tako da za ovu priliku na tu temu nećemo puno gubiti vremena, već ćemo pričati o avansima. Dakle, od zadnjeg update-a, odnosno zadnjeg ažuriranja na fiskalnim uređajima proizvođača Interaster je moguće izdavati avansne račune i mi ćemo sada pokušati da u ovom videoklipu na što jednostavni način to i pokažemo. Dakle, prilikom uključivanja uređaja, registracija je prodaja. Kada uđemo u registraciju tasterom Total, ovdje imamo više modova, odnosno više tipova prodaje. Mi naravno tražimo avanse, ulazimo u avanse i ovdje sada kao i kod prethodnih modova, gde je refundacija prodaje, imamo avans prodaju i avans refundaciju, ali imamo još tri neke nove opcije, a to su novi nalog, zatvori nalog i reklamni blok. Dakle, uredba zakona kaže, ako kucamo neki avansni račun, potrebno je da u reklami i reklamnom bloku tog računa preciznije definišemo za koji artikl se odnosi taj avans, odnosno šta se u stvari prodaje, šta se kuca. Tako da je prethodno prvo obavezno ući u reklamni blok i u liniji 1 ovde otkucati taj artikl koji se kuca u avansu i njegov iznos, kao što sam ja i ovde uneo. Kada ovo nakucate, dakle, putem tastature, potvrđujete tasterom Total, kad će vas pitati za liniju 2, dakle, nije ovo samo jedna linija u reklami, moguće napisati i veći tekst, imamo liniju 2, liniju 3, 4, 5 i na kraju kad će vas pitati da li da ovu reklamu, odnosno ovaj reklamni blok, štampa uvek, ali i da pita pre štampanja, da uvek štampa bez upozorenja da pita ili da ne štampa. Mi ćemo ostaviti pitajte pre štampanja. Kada definišemo reklamni blok, potrebno je otići u novi nalog. Novi nalog je u stvari veza svih avansnih računa za određen ID kupca. Dakle, ID kupca može biti PIB, može biti jedinstveni matični broj, može biti lična karta. Naravno, praktikovat ćete da PIB-ove za ID PIB-ove koristite za pravna lica, za matične brojeve ili brojeve ličnih karti za fizička lica. Ja sam ovde definisao PIB kao ID kupca i to ću vam sada pokazati. Dakle, u opciji podešavanje pa kupci je moguće da za određen ID definišete i naziv. Ja za ovu priliku to nisam uradio, zato izlazi naziv ovde, nema teksta. I kaže obaveštenje uspješno. Sada ćemo ići u avans prodaju. I naravno, pozivamo ovaj ID kojeg smo malo čas unijeli. Kasa nas obaveštava da su svi nalozi zatvoreni, dakle iznos avansnog plaćanja je 0 i iznos avansne refundacije je 0. Potvrdimo i unosimo prvi avans, dakle za onaj artikl koji se zove test i koji košta 100 dinara. Recimo da je prvi avans 25 dinara. Ovdje je potrebno definisati poresku stopu, dakle po kojoj stopi taj avans ide na prodaju, odnosno taj artikl. Ja ovdje biram stopu pod rednim brojem 8-19%, dakle nemojte se zbuniti, ovo su testne poreske stope, na testnom okruženju poreske uprave, na radnom okruženju, dakle bezbednosti elementi koji se koriste na radnom okruženju imaju 0, 20 ili 10. Potvrdimo poresku stopu, ovdje odaberemo tip plaćanja, recimo gotovina i kažemo totalno. I sada će nas kasa pitati
da li da odštampa onaj reklamni blok, reći ćemo da. I dobili smo prvi avans prodaja, dakle, gde u dnu računa stoji da je u pitanju artikla koji se zove test i sa cenom od 100 dinara. Dakle, otkucat ćemo sada sledeći avans, znači zamislite da je prošlo neki vremenski period i da kupac plaća drugu ratu ili ti drugi avans, idemo takođe u avans prodaju, pozivamo takođe onaj isti ID, kasa nas obaveštava da je iznos avansa za ovaj ID 25 dinara, što potvrđujemo, unosimo iznos drugog avansa, naravno biramo i poresku stopu i način naplate, da, odštampat ćemo reklamni blok. Dakle, i dobili smo i drugi avans prodaja račun. Dakle, zamislite sada da je kupac došao i da plaća treću, poslednju ratu i očekuje od vas da izdate konačni račun. Dakle, u ovakvim situacijama potrebno uraditi sledeće. Potrebno je prvo otići u avans refundaciju, takođe pozivamo isti ID, kasa nas sada obaveštava da su u pitanju dva avans prodaja, odnosno iznos avansnih računa 50 dinara, smo imali dva puta od 25, potvrđujemo, unosimo ukupan zbir još jednom i kažemo to ide po poreskoj stopi 19, gotovina, i na refundaciji ćemo takođe dopustiti štampanje reklamnog bloka i dobili smo refundaciju od 50 dinara. Dakle, sada je potrebno zatvoriti nalog, idemo takođe u avanse, zatvaranje naloga, dakle, imali smo dva avans prodaje koji su ukupno 50 dinara i takođe i refundaciju za tih 50 dinara i sada se nalazimo u prodaji. Dakle, sada kucamo konačni račun i naplaćujemo ostatak između avansnih uplata i konačnog računa. To bi izgledalo ovako. Dakle, ovaj artikl koga sam malo čas uneo test od 100 dinara je na šifri 1, ja ću reći 1 plu, njegova cena je dakle 100 dinara, naplaćujemo, naravno na konačnom računu nije u obavezi štampati reklamni blok, dakle sad ovo možemo reći i C, i dobijemo promet prodaje ili ti konačni račun na kome stoji da je za uplatu 100 dinara, koliko je znači i iznos tog artikla, da je plaćeno avansom 50, jer smo imali dve rate od po 25 dinara i da je sada naplaćeno u gotovini 50 dinara. U dnu računa dole vidimo poslednji avansni račun koji nosi broj 255. To je u stvari ovaj račun ovde, evo vidite, 255, 255. Na ovaj način smo otkucali dva avansne računa, zaprimili treći avans, uradili refundaciju i izdali konačni račun promet prodaje. Odnosno u opciji programiranje, dakle kupci, ovde možete definisati kupce sa svojim ID-ovima i naravno možete otvarati više naloga, dakle možete u toku dana ili u toku meseca imati otvorene 10 ili 15 naloga sa različitim ID-ovima, samo ih pozivate, dakle, shodno onom kupcu ili onom pravnom licu koje u tom trenutku plaća taj avans. Dakle, jedno samo upozorenje, a to je da ukoliko je potrebno, ukoliko imate situaciju da na jednom računu imate dva artikla različita, a i po različitim poreskim stopama, to se kuca iz dva avansna računa, dakle, otkucate iznos
iznosi za jedan artikal, po koju poreskoj stopi zaprimate avans, odnosno koliki je to avans, izdajete te avansni račun i na isti ID kupca otkucavate drugi artikal, odnosno drugi iznos i po drugoj poreskoj stopi. Dakle, to je recimo situacija kada imate prodaju nekretnina gde recimo imate stan koji je oporezovan 10%, a recimo garaža ili parking mesto je 20%. Toliko od mene za ovu priliku, hvala vam na pažnji.